ایواره و بخیر بینرین چرپل مدیا ایشب دیسان بوا را به برنامه مدرسه کردستان دستخط و کشکول ده به مجار نو دستخط نو امی بوارابن البته ریزدار زیافجیل بمرایه اوی باسا چند دستخطا بکه به گریدای به احمد خانی و مموزینه وایه اوی وانا شروفه بکه جکو درکتنه کنگی درکتنه چند نسخه وان هنه چقاسا نزیکی هفن او نسخه و تاریخ وانج اوی جمرا بیجه و هر وان وی آوی اند ویژن رزدار زیاد جیتو دسته بخیر هاتی و بوی میوان مدیسه یاده سپاس بله بله چا واجی او کریه اف ایرو برنامه ما تیرو تجیه چند دستخطین جعلی احمدی خانی و که هاتنه و درکتنه هوله و گلکی ورسیون ویجی هاتنه چاپ کرن یا جی هاتنه برهف ویدارم همیشه بکار من تیرو تجی بحثوان دستخطا بکن جبو بیناری ما و خیر هاتی و کرم کی یاده سپاس که امی بینرین هجا از سلاو و حرمت خواه جوارا پیشکش کم ایشب ام برنامه اما ایشب براسی برنامه که گرک هجا گرک بقدر و لسر کسایتی که می دیروکی و قدر بلند یکی وکی سیدای احمد خانیه کو حتی و تی ناوی بمینه و حتی تی و برز بحرمت جالی ملت کرد و او به پیشوازی کردن برنامه ما ایشه براسی گله گرنگه یعنی هیویدارم پشتی که هم دست پی بکن پیشکش بکن تی هون جیوان انرینه من پارو بکن اما ایشه تنه لسر بر همه سیدای احمد خانی بسکنن او جی چند دستخط کو جمم و زینه حتی ها جمرامانه یک جی دست نویسه که کو 8 شعر سیدای احمد خانی کو لسر هف دیدانه بگمان ما حتی ها وان کشکول و دست نویسه کو پیشکش کرن وک بینرن هجاجی تی محقق جی آگاه و همه بیجه همو دستخطان دا نبجی ده پرانیا دستخطان دا محقق یعنی جی کشکولان دا او کسی کو جی کشکولا خورا شعرک بجاردنه کو تیدا بنویسن جی شعر احمد خانی محروم نکرده وان کشکولی خواه و جا این شب ام پروگرام خواه مهنه بگوهرن ام بحثا وان دستخط یعنی جی بر همه کو مدرسه کردی دا ام بیجن به عربی یعنی ام بیجن سیدای کرد کو نویساندنه یعنی جی ام بیجن جی کسی عالمین ام بیجن اسلام یندن کو ورگراندنه ام ایشه بحثاوی نکن جبر کو برنامه ما تیرا خواه تیجیه ام نخوازم بدوبش اما راست دروازه اوی ببین دروازه مموزینه ببین شب اما بحثا دو دستخطین کو سیدای برز محمد علی قرداغی دناب دستخطان دا کو پیدا کرنه اما بحثا وان بکن پشتیوی اما دروازه او دست نویسا کو شعرین احمد خانی تدانه سیدای احمد خانی تدانه اما دروازه وان بکن بریا کو از دروازه دستخط حتی یکم کو اما بحث بکن کو بر همه مموزینه هاتیه و نویسین یعنی هاتیه نویساندن از خازم گرک به کرتی
قاسێ و ئەز زانم قاسێک و ئاگاهێ مژێ هەیە بەسا ئەو خەباتێن لەسەر مەموزینێ چاپێن مەموزینێک و حتا نهات نەکردن بە کورتی بە بینەرن هێژارە پار بکەم قاسێ تێزانین جارە یەکەم بە چاپا مەتبعەیە 1919 لإستانبولê Jali Kürt Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti ve hatiye çapkirin. Yani Hamze Bey'in miksi o çapkiriye em ve berhemi evdat binin yani anın savi reklamayı de heyvarı jine da binin. O Öyle o destxata ku desti medayeci وصل دخیه کو نسخه که جویه اجا که همه هنک بحث بکن گلو او نسخه بخواه کو هاتیا چاپ کرن یان نسخه دنه کو لبر نسخه لبر عین نسخه یعنی دو نسخه نه جبر نسخه که هاتنا نویساندن جبر کو سیدای محمد علی قراداغی دبی کو اف دستویسه وقتی کو دستویس به او چاق نابه کو ام بیجن عین نسخه کو ما بحث کرد کو 1919 هنده جالی حمزه بکی مکسی و جالی تامیم معارف و نشریات جمعیتی و حتی چاپ او کرد yani نابه yani ku em bêjin ew nusxe be ku em bêjin çûye li Süleymaniyê ketiye destê malbatekî. Eger bi metbeê bu hatiya çapkirin me şaxetkariya bûtelê ev destxete yani seyda vê di kütüpxaneya ku me behs kir da wek destxet peyda kiriye. Wî destxetê jî em bêjin zivrandiye li ser rênivîsa îro a Kurdî yani ji destxetiyê derê xistiye ji ber wê yani her çend em bêjin sala em bêjin venivîsa wan yani sala nivîsandina li ber nusxeke wan aynı sale yani 1752 yani 45 sal piştê em bêjin vefata Seydayê Xanî لێ قەنەعەتا من ئەوە کو ئەم ئەم بێژن نە عینیە ون بەلکێ ji ber عینی نسخەیê du nusxe bin yani ez wî qەnەعەtê de me vê car em ê beriya wî ew tiştê ku me gotiye em xebatê ku heta niha ew kirin em bêjin piştî ku ev çapa Stenbolê ku 1919 da hatiye kirin û piştra qasî ku agahê min jî heye qasî ku min li hinek ciyan xwendiye lê ne em bêjin ne kîfşehê dibêjin ku nusxeyek jî ew ê Hüseyin Hüznî Muqriyanî li Helebê çap kiriye û gelek kes dibêjin ku ew nusxa Hüseyin Hüznî Muqriyanî li Helebê çap kiriye ji ber ku em digotin jî li ser Hüseyin Hüznî Muqriyanî madem jî hatiye bêjin Hüseyin Hüznî Muqriyanî yek ji Kurdên Rojhilatê ye di xwetiniya xwe de diçe Stenbolê li wir yînê senetên kolînê dibe û piştra wextê serhildana Şeyh Saîd heta beriya wî û em bêjin rewş ku xirab dibe diçe Helebê li Helebê hinek dibêjin metbeekê de yani çapxanekê de kartiye hinê dibêjin ku wek metbeek standiye her çi hal be li wir dibêjin ku wî memûzînê çap kiriye hinek dibêjin ku ew nusxeya ku li Stenbolê em bêjin hatiye çap kirin yani 4-5 sal beriya ku em bêjin Hüseyin Hüznî Muqriyanî ku ew bike ew wî li wir çap kiriye li wir em bêjin ji bo mildaneberiya hereketê Şeyh Saîd Efendî
حتی روزنامه در خصیه خبات کریه پیشتاجی مطبع خواه گرتیه چوه روان داده یعنی او کرتی معلومات هم بیجن لی او نه عسیه یعنی هنه کز بیجن نخرد یعنی او به او رابطه تکل هف کرن اجبر کو گوی مکریانی او جی پشتی چاپا استانبولی او جی مموزینه کی چاپ دکه لی هولیره گوجرا چاپا هولیره تی گوتن و مام هجار ده پیش گوتنا خباتا خواه چاپا خواه مموزینه دا بسوان خباتان کریه و او سیسیان مموزینه که کج آلی رودن کو نحوجه کو از بحث کم گلک بینار می هجا منطقه معلومات وان سر هیا خالما رودن کو او کرناسه که روجلتناسه که سوویتیه ویجی ده سال 1900 چندان دا شست ام شکی غلط نبیده 1962 da و چاپ کریه ده براسی زیده آگاه من سر تونه ده قصد معلومات کوته داین رودن کو لبر چند نسخه یعنی چند نسخه استفاده کریه یک جوان وقت اصلی دانیه نویجا ام بیجن او تشتین کو او بیتین و تشتین کو نسخه اصلی داتونه دو نسخه دن دهنه اوان ده جرنوتان دا کفش کریه بله خباتا جیوه خباتا که دن وکو ام کده باکور دزانن بلکه کده دیجی محقق زانن خباتا سیده محمد امین بوزاستانه او جی ام زانن کو ده سال 1968 da Türkiye terket و سیدا تنی مموزینه ورگرا ویا ترکیجی آماده کرده بو و حضاجا دستوی صاحب اویجا بگمان هنک خباتا مام هجار هیا لبامن بیجن بردستم هیا نبره و اوجی البر چند نسخه او مجن استفاده کیه ابل پاریسه yani hünzanı kul Paris'e salet bir hazar Paris'e hatiye ukirin Paris'e hatiye çap kirin mam hecar ev nüshayı kume bahs kirine yani nüshaya ku gü mukriyani ku jera nüshaya havlere te gutin nüshaya ku le İstanbul'e hatiye çap kirin 1919'da nüshaya Rodenku bu embeni nüshaya Seyda'ya Mehmet Emin Bozaslan civan her çar nüshayacı istifade kiriye. Yani o nüshaya ki asli girdiye yek kudve nüshaya asli da tünü و دوان هر چار نسخه دن دا کوهنه وک دایا خویا کرن وان یعنی بکرتی بیاوی خبات لسر مموزینی حتی نه بلکه گلک خبات دن جهات نکرن از عذر خود خادم یوان کسی کو لسر مموزینی خبات کرنه و هم بیجن میجه برنامه کو هم پیشکش دکن نه وکو هم بيجي اللي كولين لسر مسألة كي بكين لسر مجارة كي بكين آرماجا برنامه يمك وما چند جارجي داخويا كرن پیشکش کرنا دست خطان و پیشکش کرنا دست خطانه پیشکش کرنا کشکولانه و حاضر کرنا زمینه که جبو کسی بخوازن دوی واردا لیکولین بکن یعنی روژه و اوامه مجارا برنامه ما اواج بلوی یعنی از وی معلومات تنه او تکیم یعنی راد واسم بله تنه بس اما دروازه اوی ببین دروازه راست و خواب بن مجارا خواب بن بجا ام دست خطا هان کو
ما كورتي أو كر دبي أم بأوا سيدا بخوا بخوني سيدا محمد علي قراداغي بخوا دبي أم نسخة لسرهف 216 روبله يعني بله 216 روبله دبي هر روبله دا 12 بيتنا إجا من حساب كر 12 بيت 216 و دبي 2500 نوت دو بيت يعني 2500 نوت دو بيته مموزين يهان و د رجب وصل 1165 دا يعني رجب صل 1165 من او ورگران دا سر میلادی يعني زايني دبه گلانا صل 1702 میلادی يعني زايني يعني بمعنى كدن كو ام بيجن ev دسخت و به 45 سال يعني يقول سيداي أحمد خاني 1707 دا چوه رحمته 45 سال پیشتی وفاتا سيداي أحمد خاني لبر نسخه که هاتیه نویساندن وجا سيداي محمد علي قراداغي وحتى أمي بحث بكن حاجي قادري كوي و حضار رحمة الويجيبه و شعرکه تایبتی لسر وی دستخطه یا لسر مموزینی ام بیجن نویسندیه او جی دور دا ام او دکه بحث که کو او احتمالا دکه بیجی کو او دستخط لبر دستخطه کو سیدای خانی بخوا نویسندیه لبر وی حتیه نویسندن و قناعتا اوی جی قناعتا سیدای محمد علی قراداغی بخوا جی او کو اف دستخط لبر او نسخه کو بدستخط پیروز ای سیدای احمد خانی بخواه لبر وی هاتیه نویساندن و تشتکی دن از خازم لبراو بکیم وقت پارانته دکی بکیم وقت معلومات کی او کرد جی بدم yani او کسی کو لسر کلاسیکین کردی این کلاسیکین کردی خابات کرنه لیکولی کرنه قناعت وان أواكم أم بيجن وكلاسيكين شاعرين كلاسيكية كردي علي حريري ملاي جزيري محمد خاني فقيه طيران هو إذن دبيك واحد دبيجيك حيانها بالدسخة وان بخوا تل نسخة نجشت يما يعني لكلين جالك هول كل كوهات نكرن يعني ين او نسخه كويرو هلا او نسخه كويرو دستان هاتنا چاپ کرن همو لبر نسخه هاتنا نویساندن اجا وقتی بر نسخه جمع نزان ام بيجي دست دو دیاسیان لقیمت دستخط آنها کو ام بعض کن اوکم يعني دو کس شهادی دادن یک ام بيجن حاجه قادر کویه قوه دستخط بخوا دیدیه و لسر شعر نویساندیه امی شعر پارو بکن ای دودیان قناعتا سیدای محمد علی قراداغی ای کو دستخط درباز رنویسا تازه ای کردی که یک عمرو بکار راحت بخونه قناعتا وان هر واجی اوکو و او دستخط راست لبر دستخطا کو بدست سیدای هیجا احمد خانی بخواه هاتین نویساندن او دستخطه جبروی او گرینجاوی دستخطه جبومه گلک مزنه ویجا او کسی کو وی دستخطه لبر او دستخطه ام دبیجن احمد خانی بخواه کیه جد اوی کریه ام بیجن وقت عربی مخابن نویساندیه وقت پاراگراف که دو رجال نویساندیه دبیجه از یعنی از کرمانجاوی دبیجم دبی از حق الفقیر وقت گلک بینالین هجا همزانه کو ام بیجن او کسی کو او کرنه ام بیجن دستخط نویساندنه ام تشتی نویساندنه هر بیاوی ام بیجن متوازیتی کن بیاوی خود دنه ناسین دبی عزیز کره شیار
Eca Seyda Mehmet Ali Karadağ gibi ev şiar belki şiirbar gibi yani Mürut karı şiirbar gibi konu çünkü deskata o ji kabileya Mamzeydi ez dizanim ev lükya kabile Mamzeydi در رجب 1165 da min ev nivîsan dibêje. Mixabin em wextê ew mam hecar dinerin pêşgotina ku ji çapa em bêjin Parîsê ra nivîsandiye ev navê şiyar şîrbar û Mam Zeydî ez nizanim yani mam hecar çawan ew kiriye yani kesê ku em bêjin nivîsandina şaş hatine nivîsandin yani ez bawerim ev ewa Seyda Mehmet Ali Karadağî ki her rastır be. Belê yani bi Kurtî wiha yani ev destxet me ema bi çend gotina jî bi ew kir yani em bêjin danasîn li em bêne îca ew ê em bêne ser ewa Seydayê Hacı Kadirî Kûyî şeirawî û ew qîmeta ku bi vê evê daye ew metropastê ku ev nusxaya han kiriye û Seydayê Mehmet Ali Karadağî wiha bi çar pêj maddeyan ew kiriye çar pêj maddeyan rêz kiriye lê beriya wî Seyda çünkü ev destxet ji aliyê kesekî ji malbata wî ve ew tê kirin yani pêşkêşê Kurê Zanyarê Kurd yani Kurê Zanyarê Kurd diye ku em bêje Akademiya Zanistî a Kurd ku piştê beyana 11 Adarê ku li Başûrê Kurdistanê em bêjin şert û mercên em bêjin li bar ku peyda bûn û em bi şaxê me carek din jî belkî çend car jî behs kiribî ku Rewşenbîr zanayê me yê Başûr berhev dibin akademiyek bi navê Akademiya Zanistî a Kurd em bêjin ew dikin. Vêca kesekî ji malbata Qaradağîyan ev nusxeya qûna em behs dikin li ba wî biye. Navê wî Şêx Mustafayê Qaradağî ye. Şêx Mustafayê Qaradağî û em bêje alimekî kesayetiyekî gelek hêja ye û belkî em Kurdê Bakurê re nas nakin lê em bêjin ji ailiyê Kurdê Rojhilat û ji Başûrê gelek baş tê naskirin. Wî pêşkêşê wek hediyeyê diyariyê Kurê Zanyarê Kurd kiriye. Yani Akademiya Zanistî a Kurd kiriye. Vêca ev ji wir çûveketiye wê çûveketiye em bêjin kitêbxaneya ku me behs kir ev ku bi navê Saddam nizam çi mextutat çûveketiye li wir pişta jî Seydayê Mehmet Ali Karadağî û em bêjin vê destxetê li wir peyda kiriye û em bêjin wergeran de ser nivîsa taze ku em bêjin nivîsa taze çi ye ew ku herfê bi deng jî em bêjin ku têda ye mirov û rêya şaş xwendinê em bêjin ji wir tê radike û yani ji sîstema Farsî Erebî derê xistiye ser rênivîs sîstema em bêjin Kurdî û hezar can mala wî ava. Yani ev destxet li wir ew bûye li wir hatiye çûvî kitêbxanê. Vêca em bêjin Seyda hene gilî gazin dike em bêjin em geleke behsa wê jî bikin û dibêje gilî gazin ji dostan tê kirin yek dibê gilî gazin da min ji ew ye ji Kurê Zanyarê Kurd e yani Akademiya Zanistî a Kurd em bêjin ev berhemê bûye avayê gelek bi qîmet hêja ku wek diyarî jê re hatine dayîn û piştî ku belav biyan jî wextê ku di xebitiye derê destayê xebatê da em bêjin lîste û tiştê wisa çêrnekên ne zêde guhê xwe nedane wan tiştan û ev gilî gazin tê xwe dike û rast e yani heqlî ye.
او گلی گازه دیدن چی اوه که او کسین حیانها کل سر برز حاجی قادری کوی خبات کرنه ام بجن چندین جار کو دیواناوی ام بجن لیکولینه و هاتنه وشاندن ev şehravi bana tu kesi ne keşaya yani çavadı ben bejin Ravşenbireki Kürt ben bejin şehreki Hacı Kadir yani bejin ledikulu evdike o hayami jive şehre namine yani ku rasta rast bahsa bejin nüshake memuzine ku bukhadit ya o nüshake ku ev qazheja ev qaz bqadr çavan hayvan jenebiye دوان هر دو گلی گازن ده خود که ویجا سیدای احمد علی قرداغی ماده او که دبی حاجی و شعر جبو نسخه که هیجا یا مموزینه نویساندیه و ایجا کاچ چکوتیه دبی امان قدر بزانن ام کتابه لدنیا استکه هوتای نمایه دبی امان قدر و کتابه بزانن çünkü emsalivi divi dünyayı da nemaya diveci. Acaba işte devam dike o seyda devam dünya divi seviya divi ev seviya pıspuri şarazatiye hacı duvare diyakulina zanina kıymeta teksin dürüst u bavarpekili de denişan. Yani ev kıymeta hacı kadri kuyu denişan. Ku em ve şehre dukhulun em zanın hacı khwadiye çi hesteki Ravşenbîrî bûye seviya hişyariya wî di çi raddeyê de bûye seviya birlêkirina wî çi qas pêşketî bîye wekê wê be ku divê çerxa me da jiya be di ku min civata akademîk de xebitî be ûca wiha dibêje em bêjin dewam dike em Hacı Kadirê Kûyî li ser wê ew ê li ser memûzînê dibe لأيام حياة شيخ خاني لسر نسخة خطي أو نسراوة يعني دبي ددما حتى بيش هي بيشتر ودبي يعني دبي هي وقت خاني صاغ أو نسخة لبر أوي هات يعني بيساندن يعني دبي لأيام حياة شيخ خاني يعني دما شيخ خاني جاية لسر نسخة خطي أو يعني لبر نسخه خطی بخواه کنی بیساندن پیشتا دوام دیگه او ماده سیسی کو سیده محمد علی قرداغی جاردن به شعر او دیگه دنرخینه دبی کو پرورده اکورا نشفان پروریه بویه یعنی Hacı Kadri Kuyi yani perverde ekula niştman perveriye bûye ekula niştman perveri çiye ekula niştman perveri ekula Seyda Ahmed Xaniye û vî wextê ew xwe bi hefta û hevpayê xanî dizane yani Hacı Kadri Kuyi ji ber ku piştî wî dewam dike û dibe ev perçeşiye ji bo memûzîna xanî nirxandineke mezin e û îspat dike ku hacî çi qîmetekî daye vê kitêbê. Ca madde pêncan da dibe me behs kir xwe yani dibe ev destxet ku ji kitêbxaneya Xwedêjiya Razî Şêx Mustafayê Qeredaغî hatiye. Şêx Mustafayê Qeredaغî bê rûniştiyekî bajarê Silêmaniyê Xaneqînê bûye. Memûzîna xanî wekî baştirîn diyarî pêşkêşê Akademiya Zanistî a Kurd kiriye û bi serê xwe xwediyê manayekî ev yani berhemeke ev qaz hêja ku pêşkêşê Kurê zanyarî kiriye ev bi serê xwe manayekî wî heye û dide nîşan ku şêr bîra xanî ji sinûrê navçe û zarawayan derketiye. Yani yekî em nusxeyeke em bêjin memûzînê li ba em bêjin sed sala 19 da li ba kesê em bêjin soran û li ba xwe ew qaz bi qedr bi siyanet em bêjin parasiye ew dide nîşan ku qîmeta Ehmedê Xanî qîmeta berhemê wî ji em bêjin ji kurmanjtiyê derketiye yani peda vê her cêbiye
و اوا ششان دا او بيوك شش ماده او كده ام بيجي بحثا شعر حاجه قادر كان دبي هابونا في بشاشيري بالدسبيكا بالدسخطيتا وتب بدون معناهم جان بحثا بيجي يمكن او دسخطا كو ام بيجي حضر حفصت بيجي جان ده هات يعني بيساندن ev tiştê ku em behez dikin piştre li ser destpêka wê nûsxeyê hatine zêdekirin. Ne ve ku em bêjin ûçaxê. Yani di wextê jiyana em bêjin evê da Hacı Qadirê Kûyî da ku Hacı Qadir em zanin bistaya rojname Kurdistanê em wefata sala wefatayê zanin û 1897 ye çünkü rojname Kurdistanê hejmara xwe yekem da gotiye ku par û em bêjin yekê Qadir birin navê Hacı Qadir çû rehmetê em bi wê dizanin. Îca du ewan ew kiriye Seyda Cardin divê bi manaya ew kiriye nirxandiye dibe ihtimale ev nusxa yani şoma behefkê ku li ber nusxeya xanî bixwe hatiye nivîsandin yani û Hacî jî gotiye dibe ve nivîserê vê memûzînê wê qîmetê bi rêzê şehrên Hacî daye ku kiriye serlewha memûzînê yani ew kesê ku îca piştre ez bawerim ku destxeta nusxeyekî din li ber destxetê nivîsandiye yani ew qas qîmetê bi evê daye ku vî nusxeyê û îca şehra Hacı Qadirê Kûyî xistiye em bêjin serê destxetê îca şeir jî em eger wexit hebe wextê me heye em ê ew bikin. Em ê hinek serî da di zamane resmî caranê nemawe çiraxê nazim û munşiyê kuja we li dewrê ême roman û cerîde eger çi meqsede zanînê bawe îca em bêjin ew kiriye bê em ê ewa dawiye bixwînin li mecmûê duwel soran û botan li sayeyê em kisêbe nasrawe yani قدر ام نحو جاكو ام يعني يعني تمام دبي ميركيا صورة ميركيا بوطان ودبي دصايا في اوي دصايا في كتاب ده ناسين يعني ev kitap ام بيجي ميركيا ميرنشينا بابان ميرنشينا بوطان ده ناسين يعني قد مدح ام بيجي اوي كمدح memûzinê dike û em bêjin beyta zavî da jî dibe li Kurdan geyrê hacî û şêxê xanî esasê nezmê Kurdî dane nawe yani di nav Kurdan da ji geynê min yani hacî xanî kesekî esasê nezmê yani şehrê dane niye bi vî awayê bawekî heq em bêjin pastê xwe dide û heq kiriye jî hezar car rahmet her dokan bi em bi rêz bi hurmet û bi Seyda Ehmedê Xanî Seyda Hacı Qadirê Kûyî carek din jî bibîrtînin ev nusxeya ewil e nusxeyekî din jî heye em ê behsa wê jî bikin ew jî nusxeke gelek hêja ye em ê rasta rast ji evê ew bikin yani ji nirxandina Seydayê Mehmed Elî Qeredaxî ku bi soranî kiriye û min jî kurmanciya wî ji bo kurmancî axevên bi rêz amade kiriye ez ê rast ji bo ku belkî ji axeftina min baştir em bêjin bînerên hêja tê bigehin yan ji wan re bifeydetir be ez ê rast ji wê bixwînim dibe yek ji wan dîwanên Kurdî yên heta niha qîmetekî mezin pê hatiye dayîn heta niha çend cûr hatiye çapkirin wergera wê bi ser çend zimanên din hatiye kirin şahesera xanî ye dibe li gel wê jî ku ev qîmeta han bi vê şaheserê hatiye dayîn heqê wê ye jî qasê ez dizanim li gor ew çavkaniyê min dîtine heta niha nusxeke temam a yani ev behsa dîwana Ehmedê Xanî dike dibe ku em bêjin ew qas qîmet pê hatiye danî lê heta niha dîwanekî wî em bêjin ew nebe yani dernekete lê
از باورم يعني برا سيداي محمد علي قراداغي او محقق مباشر ثاني اللي هدي ديوانا سيداي احمد خاني وجاري ديج مباشر ذات كبير يعني بوان داس خطان بليكونينان هم بجين جارينان قاسي نزكي قاسي كو ازانم تشل شهر احمد سيداي احمد خاني وهم بجين پیدا بونه حشي ام ايشف يمكن هم بجين پیشکشکن از هیویدارم از حشتهان هر چقدر کماسی تدا هبنجی تناوان هبنجن 35 و حتی 40 شهران تا تنابن قنا ام بيجن خدمتك ام بجهن ناوي كسي كل سد ديواناوي خابتن تبي از خازن الور مزيني بدم خواندکارن دلال عاشقی برهفکر و لیکونلرین برهمن جیمای ین ادبیات کردی کوددما گری نخواد کتابخانه دسته دا من داخازا دست بیسا رقم 1907 کرد او دبن ناوی اجا تماشا اوی بکن تماشا من بیجن مبکم اجاره دنجی او کرد بحث کرد بو اجا تماشا کن ام خواهی چه دجمنینه yani ام بیجن el destxat bi çi navê duê kitêbxaneyê da em bêjin qeyd kirine yani jenosîd e yani başka tu evavî tune em yek gotinê dikarim bêjin jenosîd e ez ê rast evê bixwînim yani dibe kitap Farsî yani dibin navê kitap Farsî de hatiye qeyd kirin evê da dibe dema روپلا یکی دلره و اجا به عربی نویساندنه لسر روپلا یکی اجا هم بیجن قید کرن ترینا که به نوع اوا فارسی دا قید کرنه اجا از عربی هایی بخورم کتاب منظوم فی علم اد باورم herkes فهم که yani کتاب منظوم فی علم التوحید والعقائد باللغة الفارسية كامل الأول والآخر اجا ببي آوایجی رو پلا عوض دا قید کرنه yani اجا ام بیجن لیکولنره کی ام اچه بیجن ام بیجن خالیسر کرد ام بیجن برهمک کلاسیک برهمک کون yani ام بیجن دستخطه کی بگرد ده چا پیدا بکه yani هم ام بیجن سر رو پلا عوض فارسی اجا پشتی رو پلا دن عربی yani چیه yani قرکرنه Lecardı Malawi kesi ama ne şey utan diye yani hem da dran nenu ki da bejim Malawi hava. Beli hem ama şeyde devam bikin kan dibe ledemek kumin ropela zıran min dit ku reza avul ya ropela yake bidibace memuzini ya şairi mazın Kurt Khani despetke. Beli ana bir havayı سیدای هیجان سیدای محمد علی قراداغی هم بدین دستخطک پیدا کردیم مرا و امجیلور سایاوی دا و بینارن هیجان و بینارن چارپر مجایی دنه ناسی دبی اف دستخطه هان 180 روپله ده هر روپله که دا 12 بیتنه اجا من حسیب کرد evji dibe 2500 beyt. İşte avadın me hasip kirip bu 2500 not beyt. Yani hem bejin khasi kent beytan khasi hem bejin hafte beytan ji evek kemtire yani. İşte ev destxata avul kuma ba'askir. O beli dibe di sala 1250 da و بنجی سیسی ام بجه حجری دا یا کوچی دا و من او ده اینترنت دا او کر دو زبران دا سر ام بجه زاینی و میلادی دبه سال 1837 و سال 1837 دا جی آلیه عبدالرحمن کره ملعلی سوسی yani و عبدالرحمن کره ملعلی سوسی و لگند سیکتانه ده مدرسه سیدای ملع احمد کونفلوسی دا هاتیه و نفسین yani ته چی معنی ته معنی کم
د مدرسه کنه فلوسی جم آنها وقت متونه کنم بحث کن مدرسه که هری بنابودک مدرسه که هری بقیمت هجا بدهان ام بیجن حتی بالصدان ام بیجن مدرس عالم مازن کو ام بیجن تیدا پرورده بینه مدرسه که بستانه دخویه کو دستخطه که مموزینه دوی مدرسه دا هبویه و ایجا عبدالرحمن کوری ملعلی سوسیی لگند سیکتانی د مدرسه سیدای ملا احمد کنه فلوسی دا لبر وی دستخط او دستخط ها کو ام بحث دکن نویسیه بله پشتی کو تاریخا و نویساوی و ام بیجن حمی پشتی کو دن حمی کف شریه ساجا مالوانا و او معلوماتی ها گله گلک مهیبن بجا مخابر شعرک نویساندیه کو احمد سیدای احمد خانیجی وقتی کو بحث کرد دبی عجیب بازار عجیب اوه یعنی yani خرابه بازار دبی yani کس ناخونه نه فروت yani فروت بکتونه به شاخه yani کس ناخونه اوی عینی او کده yani بیشتر اوقات زحمت که شاید نویساندیه و بنیدا شعرک نویساندیه دبی کتاب نویستم بستاد عز و ناس ترسم بفروشم بنرخ پیاس yani پیاس yani پیواس ایجا ازدانم مرود کاره ام بیجن دوکاوی در اخیر لکولاری کردستان هیچ پیواز را پیاز بیجن و ابجی ام بیجن سمبوله که کمرو بکاره او که ام بیجن bir کسی بنویسر بله yani قادن که اوجید yani sahne yani ku kişi betene nüvisandın ji ve betene çapkırın ji ne de kıymet ne de yani eğer ev kitaba ev destxata memuzeni heyecan komün ber ve destxata nüvisan hem bejin ku az tırsın ku bahay sedeki pivaz befrotin bir havay ev xakire yani hem bejin bak hak hem bejin gazı de xakiye icadı be xoye destxata heyecan her çend destxata vi gelek ne xaçike le de venvisa kitabı da yani le vernvisanına kitabı da gelek hacimayı bir dikkat bu ya. Yani ben Seyda'yı Mehmet Ali Karadağ'ı bu destxatı o kiyan bejin xandiye bir gelek hecaya yani. Nivisi bizeru zeber nivisandiye. Yani o kesi ku hayvancı alfabaya Arabi haya zanın ku zer zeber em bejin ku hat nivisandın edi ihtimala em bejin şaşi xandına ve em bejin destxatı gelek girdi ve hatta namine. Yani bir avay em bejin nivisandiye o jibu em bejin kesi ku nüsxeyin ve nüsxeyin nırra mukayese bikin karevan em bejin heysan kiriye beguman ev destxatahan defeyde kemasın bir de wan kesi ku de dereqi memuzine zine da lekulle dikin ji hecaya ku ve nüsxeya destxat bi dest bakın. Beli. Min ve destnivisi biya mamhecara ya Seydâ Mehmet Ali Karadağ'ı ve destnivisi biya mamhecar akul nisihatya çapkırın büye ravut ke em bejin henek cihevi bazı zamidi ya çend cihan ew kiriye fark ke fark ku nabera wan da lebir daya nişan em bejin hawcan akya ku em ew bikin ew kesi ku lêkolîn bikin û dikarin yani em bejin jivan ev Seydâ istifade bikin em bejin yek jiwan em ew bikin yani dibe geh behz dikir digel heva sabayê ev ji memuzînê hatiye girtin şerha xemê dil digote bayê kay cismê letîf û şihbetê ruh dergahê beden li ber te meftuh eva mamhecara yani em bêjin du beytên memuzînê ê ji çapa Paris'e ku mamhecar amade kiriye jüve girdi. Ece em bêjin ve ji ve destxetê jî numune dayanîşan. Ne pardon ev jüre me axir ji destxetê ye. Ece yê çapkirî jî wihaya dibe geh beh dikin digel sabayê
ایدن دا گل بحث دکر دگل هوا صبایه اف دبی گل بحث دکر دگل صبایه شرح خمه دل دکوته بایه اجا او کایجی ده دستخطی دا کایه ده یا چاپی دا کیه کی جسم لطیف شبهت روح درگاه بدن لبرت مفتوح بله yani büyü havayı navkiyle büyü havayı mukayese harfu destxat akiliye مامۆستا ez dibêjim eva ferqa navbena kurmancî û êsoranî da ye ew ka û kê ew kêwî dike behsa wî dike ممكن يعني قناعتي من ديواني ده هنا يعني ام بيجن مثلا قوي از لبرت هابي ناخذ كمان مثلا ويعني مقابل او برادر من صوران ام بيجن وقتی کو تک yan ام بيجن نویسه که ام بيجن کرمانجی او دیکن و جانان ام بيجن جبو کو کرمانجی ندارن از بو توان نبیجم yani جبو کو کرمانجی وقتی کو ام بيجن ندارن او دبی yani شاشی چedbin yani مقابل شاشی و چedbin yani از کلی راسات ما بله yani شتی کو ام دستخطان او بکن بحث بکن ev bu و امنها دروازه اوی ببید دروازه دستخط ببید اینجا دستخط که وک اویه وک ام بیجن وک کشکوله اینجا دور دا ام بیجن بحثا چند کسا بحثا 177 شاعران 177 شاعران کلیه اینجا tabi Amerika'nın leb o bükün, nabiyan leb o bükün. Caddına van da em bejin şairi o yani şairi em bejin Fahri sene şairi milleti din hene. Em alakama buan tünü. Vakti kuma bahs kir dve da em bejin از نابوان کسی کرد نمیشه موحد به و شیخ احمد دبر جملای زیر راد بیجیم شخوا سیده احمد علی قراداغی وقتی که وی دستخط که و کشکوله هم بیجیم وقتی که لسر دخابته هم بیجیم ودگوارا سر هم بیجیم روی نویسا تازه او دکه یعنی چروبه خواه و قناعت خواه جده نویسه لورد به کسی و نویسر یعنی نویسکاری و دستخطه دبی فرق خصیان برای احمد خانی و سیدای جیری دا یعنی او شعر احمد خانی راست لسروان احمد خانی نویسانده ای ملای جزیری شیخ احمد نویسانده امزانم که باشور و جهدن و گرک جان دست میسان داد جدن سیده ملای زیرا شیخ احمد تگوتن ویجا در روپلا ششان دا اوه کی ملای باتی هیا پشتا روپلا هشتان دا شیخ سیده اوه هیا سیده جزیری هیا روپلا یازدان دا شیخ جاردن شیرکی بیجر سیدای جزیری هیا روپرا 14 دا علی حریری هیا روپرا 18 دا میمحی هیا روپرا 24 دا شیخ احمد جزیریه روپرا 32 دا احمد خانی شیرکی احمد خانیه 33 دا یادن شیرکی احمد خانی یکی علی حریری هیا و 35 da batı, 39 da mümuhe, 42 da ciziri. Yani büyü havayı o hamu o kiriye yani leb o
لب او كريه ام بيجن دايا خويا كرن و ويجا اف دست خطا كوك كشكول كو ما بحث كر ام بيجن صاد حفت او شعار الامن كار بحثا توابكن هیویدار محتی کو وقت کتاب درد کبه بینار هجا باشتر او بکن باشتر ام بيجن بکارن ام بيجن وان اوان بنرن چه استفاده بکن از خازم راست در بازی وان 8 شعران ببم 8 شعران بکرتی وان او بکم yani لور بدمن آسین شعرا یکی وقت اول دیجی از بریا در بازی لور بجم امزانم کو شعر کلاسیک به مصرای خوی اول تنه بناف کرن yani مصرای اول چیه نوع شعری اوه yani metodek vayet doğruda اجا evci şiir اول وهاي ey vahidi penahan kuc zatı te ne peyda yani bir havaya avkiye دوم کریه دیچه و هم بیته تمام کن و او کون و مکان عرض و سما گنبت خود را یعنی جا اوا دودجان اوا داوی جید به احمد سنایات در نداکت قد چواسفان ما عجزني حمدك إن أحمد حمد أو بعربي وكذا يعني شعر أول بنابي أويه وأم بيجن كثير وأم بيجن في والدة بيجن ليكوني وان هنا وأي واحد پناهن كو جزات تا نپيدا شعر أول بفينا بيا شعر دجان أي عيني دل بجمالات مجلى صد صفحة بيك ذرة نورات متلا وأبجي أوا وجا أو شعرين أولا إيه أم بيجن حرفا ألف هنا çünkü أوان آيات خده وإجاد في الشعر نه تماما مخابن أو بيا يعني أم بيجن مصرايدين وصاب يا سيدا بحث كده بي ند في تنيدات جلك أم بيجن دسخات دين دا أو يعني أم ديروكا كردستاني باش سانن يعني که بچه آوای بچه زحمتی ام بیجن برهمین شاعر ما برهمین کردی هاتنا پاراستن هنه جاران ام بیجن بترسا عسکران بترسا دولتی ام بیجن خصنه بن عرضی چال کرنه یان جیو صدا ام بیجن بشارتنه بنا خارا چی بنا خارا مشکان بنا خارا دلوپان و اگر کو امحان نبینجیم و صابونه و کتنه دست نزانان جاردن وقتی کو جل کرنه هم بيجي بر مقاصا كاتنا وبيواي وصاب يكو جل شعر ما يكبن مرو لدركو هم بيجي بيتي وان نيفي مانا وهم بيجي مرو نقرا وكا لي اگر نيفي ما بيجي قاسي كومانا سيدا جاردن امرتك سيدا محمد علي خالداوي دبي ام جلك او قسم نيفي ما يجي درخ نستار کاغذ چاپ کن که بو امنزانن روز پیش تا نسخه دن اگر به دست کبن ام قد نبه بکارن لبر هف وان شعران ام بجن تمام او مثلا او ما بحث کن مثلا ام بجن yani ev düşmeni kurdan و ev çal kirna berheman و دستخطك divan em bejin nehcildan da bersave miket ku min kurmanjaya amedekiriye و ام بيجن لسر وان دستخطان لسر كتابخانه كردي او كان نويسه كدستخطك وكاتيان او اودا كاتيان او كتابخانه دا سيدا بحثاويت كبراسي از خادم ايرو او كماله و مادام شعر سيدا احمد خاني وان نيوي مايا و كاتشب سر كتابخانه مدرسه كردان دا هاتيه و كردي از خادم بحثا يك جوان بكم يعني مثلا عبدال خان ام حمود زانن او جي صايا ام بيجن اولاد كلبي ام بيت زانن دبي او هي او قند ومدرسه نابي مدرس وحميد هي دبي
Rojhilatê Kurdistanê gundek di medreseke gelek binavû deng xwediyê û kitêbxaneke gelek dewlemend dibe xeber tê ku Şah Abbas dê babêje ser gund, dê babêje ser mintiqê. Şah Tehmas, afwan. Yani ev Şah Tehmasê kurê Şah İsmail ne, Şah Tehmas peke din heye. Dibe em berhev bûn girekirê gund û hemî bi hev re me got em ça bikin, em çawan ew xwe van kitêban xilas bikin. Ji ber ku wextê ku dijmin dabêje ser me beriya her tiştê medresê me kitêbê ku wan da imha dikin. Em gereke rêyekê jê re bibînin ku vê kitêbxanê biparêzin. Dibe çend kesê ku em bêjin pêşniyar anîn li dawiyê dibe me li ser ewekî li ser pêşniyarekî me li hev kir. Me got ku em ê çaleke gelek mezin bikolin û ew bikin têda çardahekî çêkin wek xaniyekî çêkin û em ê wan kitêban hemû dane têda û ser bigirin. Eke ku xilas bû xilas nebî û em ê baş bigirin û radbin wisa dikin dikolin yekî gel nebîr yani em ê wek çalekî gelek mezin fireh û kûr. Wisa dibe ku av dertê yani ew qas ku kûr dikin. Têda ew çardah xwe çêkî xanî çêdikin, hemû wan kitêban ew dikin dane têda serê digirin gund ter dikin diçin. û piştê middetek ku em bêjin ew êrîş û ew temam dibe vedgerin têne gund dibe ka em ew vekin yani çarda xwe vekin ka kitêbê me çilê hatine. Can vetkin çi dibe zanin çi dibe ew xaniyek ku pîrê da çêkirine diqebihe yani ew bê xirab ye xwe be giraniyê nedaye ew kitêb hemû û ketine navê avê û em bêjin ew xezîneya milletê Kurd biawe îmha biye. Yani yek ciwanek ku em bêjin di navan destxetan da heye ku em bêjin wek em bêjin pîranînek xwe ketiye navan destxetan Seyda em bêjin gihandiye me mala ava. Yani ev tenê nimuneke yani tenê yek nimune ye wêca em bêjin wextê ku em li vir dibînin Şêra Ehmedê Xanî nîvî maye û em gereke wan şert û mercên û şaxê û rewşa em bêjin parastina berhema ka çi biye û em bi gora wî binixînin. Şêra Sîsyan ev e dibe here wa me Seyda evî xistiya nav kevanên mezin yani dilê wî razî nebiye ku ew bi yani û gereke em bêjin carek din lêkolî serçebe di wî manayê da bi zerzenek û hezar îşvev û meşat aşiq ew kelîme aşiqê jî xistiya nav evê ha parantez da em bêjin kevana mezin girin ihya li rekêban ku nexweşat ev şêr jî em bêjin ew ye bi vî navê ye û dirêj yani em bêjin êpî ye wek xezeleke yani. Şêra çaran dibe ev e mîr meclisê nekenit mitrûp guya çi bikit xunçe xendan nebitin bülbülê şeyda çi bikit. Ev jî û em bêjin şêreke. Şêra pêncan bi vê dest pê dike îca derbasê em bêjin herfa reyê dibe yani dîsan dilê şeyda ji nûbê ixtiyarê perwaz kir seyzek diye û berdaye do mîl û firra şehbaz kir. Yani ev şêr jî biyavaya ew dike ew şêra meha pêncan bû. Şêra şeşan ew jî mixabin misraya wî ya destpêkê ew e dixuye ku gotinek yani bêjek jê ketiye dawiya wî îye îbrîşîm û bide pê mitrûbê demsaz sed dil bû vîn bestîne her yek bi du sed nas û ey badê seba her muhejin turê dildar uşax binlîne ji ber xeyûle û
شهناز أبجي أم بيجن شهر حفتان بو حشتان و أوا أي دا كري أب كريجي سيدا إشارة بردانية ne nexte can cinse giran bihayê zülf dê bikirî bizan mecan jurcayên fedayê zülf xûnçeyê teng hewsele dil ji rikan bikir tebê subhgehan ku sur diket li xilxeyê hewayê zülf ev jî em bê ewa ew bû a heftan bû ewa heştan ev em bêjin şeşbendiye وقت دشاره دا بجن تجاری چه عارف جرا چک مستعاره از چکی غلط نبیجم ابجی وهای جارد مخابر مصر اول گوتنا اول چه کتیه ما نامه تنها از شمس خاوره خانومان تک بونه ظلمت باش دی منوره و آوینه داویجی دبی گر بزانم از de haşte da ne binim bizilbere de çile bikim cenneti peyver bikim hakisleri ev beytahan de hamiyavan da tekrar dibim dibe sat muhabin çu bal min em habiba çavbelek ev efhanım bişefu rucan diçin hatta felek var hasir büyü ave dom dike bu em اوا داویه جیکو جادن کیم مخابن چرخ کشتاره و ویلاک و از حیران کرم سرفرازم ولیکن زیده سرگردان کرم و جادن دبی گر بزانم از ده حشته دا نبینم دیر بره ده چره بکم جنتی پیور بکم خاکستره بله اب حشت شعر مجیم و ببی آوای ماوکر ما بیدارم ما کاری کو ام بدنن راسین ببی آوای ام تن داویات برنامه خواه و بیدارم ما کاری به ام هندک جیبه آگادایی که به بینر خواه هجارا کار بدکم از گلس چاپ مدیای را که خبر کرد gelek spas mamoste وها آماده دکین ام قنا ام بجن بله شکی واتی بله گله سپاس بله انزانم که قد پرسو یا جی تبنی هنه تنه انزانم اموی بپرسن اگه تنه بن امی وی هفته جی دا برنامه خواه بداوی بینن نخیر با تو پرسکی تنه تبنیجی تنه و از دبیجم گلک سپاس مالاتا آوا از باورد کم دوی برنامه ها داجی او کسین که نیزی که وی مجاری نه یا علاقه وان زیده بوی مجاری با گلکی زانیارین مزن گرتن جبویجیم سپاس وید کن و مالاتا آوا حتی برنامه کی دن امی حواله خواه پشت پرده بزن جوارا سپاس بکن و هر وقت بینرین من که حتی ها و ساعت و چند دقیقه گداریا مدکن مالوان آوا هر هبن حتی برنامه کی دن بمینند خیر و خوشیده سپاس